Kine iai nei a tērā wiki tuki anō ai a Aotearoa kia ahi Treiria I roto I te whakataetae pāwhutu pōro tāhi mana. Me te aha, he rangatahi Māori te nuinga o te kapa o Aotearoa. Koinei te tīma tāne me te wahine pāwhutu pāoro o Aotearoa. He tīma I whiria I ngā whakataetae āmotu rua mano maiwa. I got dropped from Bay of Plenty, so I trained extra hard and at Nationals I made the New Zealand team from that, so yeah, over the moon. Te nuinga o te tīma he rangatahi tonu. Engari me he pakeke te taumata o ngā pūkenga tākaro. Like I didn't expect to get into the team because I was pretty young, but I've always wanted to play open mixed. Koe roa te tīma o ahi Treiria e prakatihi ana mo te whakataetai. Engari anō mo Aotearoa mā te pū manawa pea e wikitoria ai. We haven't had too much of a build-up this year, but you know the guys have been playing some hard touch in some tournaments around the North Island, and we've got some good lead-up games planned. E prakatihi ana rātau I runga I te ngā kauhu Mārie, engari tā rātau kāre kore ka riro ia rātau te wikitoria a tērā wiki. Hei taua wā tātou ki te ai I te hua o ngā prakatihi. Turikaranga mo rātau, anna, hia! Raiha Johns, te karere.